Agencija za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Severnoj Makedoniji nastavlja da funkcioniše normalno nakon skandala sa koruptivnim radnjama u dodeli sredstava iz IPARD-a. Za one čija su sredstva već odobrena, država će najverovatnije obezbediti isplatu. Ministarstvo uvodi stroge kontrole i nove kriterijume kako bi se sprečile malverzacije, subvencije neće moći da dobije niko ko ne proizvodi, a zloupotrebe poput prijava sa praznim štalama ili nenasađenim parcelama biće onemogućene. Država najvjerojatnije će podržati projekte iz IPARD programa u Makedoniji koji su već odobreni i koji se realiziraju, a potom će se sredstva kompenzovati evropskim novce, rekao je na briefing sa novinarima ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Cvetan Tripunovski. Nakon skandala da je direktor agencije uzimao mito za dodelu sredstva iz IPARD programa, za što je već podignuta optužnica, isplata sredstva je bila stopirana. Tripunovski na briefingu je saopštio da rad agencije je nastavio normalno i da se već radi na pripremi dokumentacije za akreditovanje novih mera u Makedoniji. U međuvremenu su izrađene zakonske izmene koje treba da spreče zloupotrebe sa subvencijama koje država daje poljoprivrednicima i stočarima uz pojačane kontrole i strože kriterijume. Ovo se radi nakon što se saznalo za zloupotrebe od ljudi koji su pokušali da izigraju sistem, na primjer umjesto stoke u štalama bile su samo ušne markice ili se u prijavljivanja zemljišta koja se uopšte ne obrađuju. Jedna od novina je da će deo proizvodnje poljoprivrednici u Makedoniji morati da dokažu predajom u otkupnom ili prerađivačkim centrima i to u visini od minimum 30%. Минатата година се потпише еден документ, меморандум за соработка, каде што државните земјоделски инспектори од Државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Ние мораме да овие субвенции кои што ги даваме како држава бидат на вистинскиот начин дадени кај вистинските луѓе кои што на вистина работат и произведуваат земјоделски производи, а ова мало условување кое што го имаме почнато со тековната 26 година е да зголемиме продукцијата уште повеќе. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u 2025. godine ima 25% rasta izvoza primarnih proizvoda, ali s obzirom na uvoz ostalih proizvoda to je nedovoljno. Iz ministarstva najavljuju i intenziviranje kampanje Makedonsko najbolje sa ciljem podsizanja svesti kod makedonskih kupaca da se što više kupuju makedonski proizvodi. Već je razgovarano sa biznis zajednicom kako bi pored oznaka u marketima i na samom proizvodu bilo vidljivo naznačeno da je reč o proizvodu proizvedenom u Makedoniji, a prvi efekat kampanje koja je počela prošle godine treba da budu saopšteni od strane Državnog zavoda za statistiku.